Il y a qui sera ou flé, Jésus inou. Jésus nous a qui sera ou flé. Adeboti monekin yabake. Et quand vous ayez meso, et maman ayez meso, et yaye yaleke otikba, oni mamalem fata, oni ajelem fata, oni moulem fata, oni ndabule ofata, isoti yebonda, et maman ayez meso, et bonda ayez meso yaye, nyamie bo otikba, nyamie otikba. Oma nsere nyamie vle ke ekla ejaso, bakun yeti ndengaoye. Anangama mpam fleo. Nabu osunu waka atike yebwesa ntaluwo se mfleo temisu se atemisu ndienwa vienu nkpam fleo tiemi envoesrele ke ntinge nsali kangabo atranun inde malogn bon srewon temisrelensu yesu gyoalele ifa kanti nzolier abliso oninyon. Ainsi que Emi Osuba, comment ça ici que Emi Osuba, ma ebuya kuna kwa kun yese, etinge unsakba, yele que Emi Osuba. Pale
kun Israël nyami. Alléluia, alléluia, alléluia. Et fa quand vous l'avez mort, on t'y mis, à t'y si, et deux fois, et un pour la fois, on m'a maillé pour la sakpa, asuba, au balai, on m'entend sakpa. Il tient à moi et tout est clou et sourd et tout est clou et nature a tinso et tout est clou et yo sang à moti bain et si nglemu et loase famille Jésus du maïnou afin oye silenti était ongwanu était tindenga mo eko tina eko kaki. Oye silenti atema eble ke etran ofomvombo efa kan voulait mort atinya miemo oduma yele envoie sifwe asi envoie donc cloazo eti yo mo e yo cloa Jésus du maïno blenga mo wen otiolie e clean blen mo e famo ma owa we sign o tingei ma o siesi e anwen na aye ngai ko fai ko ma o ya fama o Jésus du maïno ma owa we o kai na wa fanga ko su na wrenu oni wa wenu ma e yeso Jésus du maïno ma owa we o tingei na isanu ningenga mo ifama on na ma ebulike mgbe sangema e anwure no e siesie ike ngamoti su ke ifama o famille Jésus du maïno ke blen waju ke iti onden na mo ike la fle fai na mo ike yakundan toto sangema owa wen oyuma e anwure nyo siesie wa ma enyi otran ondensu ma eyakundan kloatra ondensu ma blen oyoliena yangwen osiesie unke osonu klamano kaki famille Jésus du maïno etiom vle blenga otiolie nkla ke isinya mi pri emri blenga ngben yaki ke fa enwe matan hoy ma kakile otrae ngwaino Kaifa enwe matan o ma onyolien o kakilien Jésus du maïno Kaifa enwe matan o yo ma o anyru nyai o kan evie famille Jésus du maïno blentiolie yo du mandan ya fien famille Jésus du manu ya isrewo amen. Maïgoase Jésus du maïno. Enyamien oti envoie si fouet. Enyamien oti ye yo fouet. Quand fait le monde qui n'a pas saint lolé, bo yesandili nyamien okmusu ko kon ande yo nyuru ekun. Le motio afienu nyamien oniani stra kon ilika. Le motio afienu nyamien isakpa otrani yenu kon esu iswati donga stra kon awasi onyamien iuye. Sa dendanga bo nyamien oyelibe ofamani yo. Le mot qui est que les choses sanganya mien, isakpa otrani osu, itia ma osel ke blatakon, iula kwafi iwansu, oteske keke. Ewe kanza oso baba sanga inyamie liai, iula afima isule, ya nyamie ula afima isu le mot qui afienu, nyamie ula afima isu, omani yengwan, koku yo isanu blendo klasu, oseleke, mfali amuduma, nkreli misakunu, ungu amu kloy, itale, o manyamien ye klo ye swali kaba itnale nyamien intei blendo klasu o sasai ngama isamiu o famai mwele klosran bonyamien o kla buyu akunda dansa kule denga bonyamien kule luanti ala onyamien yase asi onyamien iunye ma e maine sipakun ye sinyame dansa unye ma e maine sipakun ye la enyamien yase ma la emiase oni sa denga bonyamien oibe ofama yenti maila nyaminyasi
Tu as kuna si onyamie unye. Si onyamie unye. Yele ke nyamie oti envoie si fou dans. C'est un kabe ka bobe sini vie nous. Ils sont soni. Senga nyamie kuni suke alie. Atrambe ka bobe ngwan fou be nou vie. La nyamie so iase. Si nyamie so iye. O nyamie nti pa. O nyamie o sasa. Ngabo asrei o fama. La o nyamie nyase. Si nyamie uye. Nyamie ni o mabesu. Oni o ngusu. Oni a srakola ka betran wa alola nyamie ni abesu. A ongwen inu. Kule da ngabo nyamie kule liwanti farake. A unsa songule na asi o nyamie sonye. Na ala nyamie so iase. Nyamie beni oti kbake e nyamie liensa. Oti envoie si fwe nyamie. Oti envoie si fwe nyamie. Ma sena oni kanvule. Oni ajaile. Oni mamalei. Oyo enyamie ikumbatia ilia Jésus de maïnou. Yama kanvule oyo ilia tititi. Jésus de maïnou maïso. Amen. Nyamie vle nyo amulike ngle mwe ku Jésus de maïnou. Manyamie isakba. Oni amutrangle mu Jésus de maïnou. Yo sous ce se abali nyamie iswanu. On dit akunjwe. Hier c'est que bekola ka ba so ba fait. En blâme si kokunyo se mamu traole, mamu sikele, mamu umiedole. Oma se abali nyamie swanu di akunjwe. Afeka ba wasu kanze otise kemo enyamie nyuna onti di akunjwa fi nyamie kumbaso yo klasike otronyo. Itoti stot strankon aja se kpoku oni amangaba ole aelike abomoye afamei atonu nya lebocho afienu wa umei yolike tonu bomoye famei bosura le famei. Nyamandike yo sien ayo nyamie like abonda afama ma onyamie abonda afaka bu nyamie yele ka oti nyamie bo ti pa like fi odi be sema yo mangwa fala ka amama nyamie so ayo nyamie so I aye makavle oyo nyamie ilie sien enya makaba be suesu nyamanu yebe like manyamie isurale on me tralo titi kanga babeo asami ngati avie maklabama manyami oyabe asama inu mamelo Jésus du mainu makanvle o enyamiele si blenga wajuke yese e kanvu nyamie etojue e nyamie iyaye isoti o kankleke amama anangama ameme imamalen otisran bam belie ambo juru be fa mama anangama ambo sango bola nyama blue be fa mama anangama Anto jo ufro flekun be fa meme ambo ngo wakala ningemu ma okbikba be fa mama nyamie o ma blenga nu e wa mama nyamie so e yiaye e kanvui Jésus du mainu Adonai. Ma
nyamie nyamie otikpa nyamie otikpa yoni kanvlem fata oni ajelem fata iwe nyamie mamaleng otisran pam belie isoti boya mama nyamie donc asu afa saviemu efasi nyamie nyunu nyamie na seke ngaboti e asamie e ble nyunu kokun e kuko iso sam e fakre nyamie isoti ye wasu esrewam besu ye kanga denga fin Jérémie netre ablani nglan iman sun oseke ankunde kolanga ntrali amungwali nu ikpa yole am srenya mien be mei afise onyamwaye ye amkusu amunyamwa somvio alléluia o ma don asu e wasrenya mien e fama envle Côte d'Ivoire mvle don asu e kula isike benga boyonu ye oti foto tule afwe ye Côte d'Ivoire mvle nu bale sumake foto tule blenko ju oti ngokwe oti sreumi o ma e kula isrenya mien afi que sam beba kokun sam be ke kledan sranga ba farake ostrenya mie fama vleso yele ye Christi fuem iso tu astrenya mie afama Côte d'Ivoire vle que moi afwe photo touleg ma au sein fondine Jésus du mainu yo kanama tu photo son kusuma yek memu be ngula vle be nu be ngula klobesu be bo be unjasi estrenya mie ke me iso kla au sein fonu na ma eti ngani tefi Colosonsu o mai soti ma estranha mie fama Côte d'Ivoire vle ma estranha mie fama vle ka bonya mie o fali o fasieli nu boela Côte d'Ivoire vle estranha mie ka ma Colosso o yokba estranha mie ka ma foto ka boetu afwen na ma o ele sanga manya mie o fa ia voici les dents o fasien vle sosu kana foto tula so wa sen fo nunti ma estranha mie ka jajala ngabo kpengbe ko jaja na foto tula so wa kwa ikpa ma be si so jajala bele kai na wa tomango ninti ma estranha mie fama onvle anuma Côte d'Ivoire mvle nu akpaso avie be jasoli kebe nati yele kebe kluti ma jowa jajala ka bo be jajala besu yeti Christi fanyo yo para ka estre kana sa so wa kwa nya siesi wa pa na nyo nya mien isa inyi wa kwa kme isuna yemvlen wa transfondi nuti maestre nya mien strenya me se anda akwa banya me nyunu yele ke mvlen le nu manu se suti tu metele otike kleke ye yasana strenya mien isoti blenga oti blek pa Kestra constranha minha família invle. Alléluia. Ya srenya me ya fama ye klo. E wa srenya me fama nyame invle. Nyame invle bo yele ye. Asrenya me ya fama bon. Kama nyame o ma ofanga. Anma Simone kaya liwa. Sranga bo oti Yesu kme o kan nyame nde inu de fa kreliye. Srako ania ongwanu. Kama nyame o ma ofanga na kwa di o satem benawle nyame ne kankle Matthieu fruan ke oselike ankaki amuzwen afin emi ici les bling
wa matin iwe iye nyami ino jafwe Esaïe keni oselike iye okma awle flen lonyo oselike am siesie emi iakpo am yo I atin besei am treke su nyami ibalen wa matin nyami onma yo muaku isonti blem wa ajuke strakon osiesie ni nyami be afien blem wa ajuke strakon oni nyami be afien be natileng obu I akunda isonti strakon asre nyami kama nyami o manfangan na akla be nyunu akla matan nyami we stranga bo fleli amu oti san o mai sorti se kusuma isu be nyunu o vraka yese yesisie e anwule isonti strakon ngabo akla kakle o nyami blenya oye ani nyami am koko yale blenya oye ani nyami am koko yale sre nyami blenwa juka ani nyami am koko yale ani am nyami am koko yale ani o nyami an siesie emi I akpoy am yo emi I atin susei am treke su emi ibale wa mantan senyami tomi wa fanga mfa onu ye nu ye ni e klako mini amabu kunda ngwa fanga sunati ye senyami tomi su klako nyami nguno buon gwanya kunda ngaba faraka ya kan kle nyami blenya oye blenga ti olie oti ali nyami amu afiende stranyami mo ukao 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 ibale ngwa mata koko senyami tominganu nkovie am siesie emi iati am siesie emi iakbo am treke su manyami manfanga na kakio si sate manyami manfanga na siesie ani amwafien iwe kamini nyamie e afien ko se stre kumami yele ke se obande unsike ni e ko ichi ofare ka asisi ani nyamie amwafien yo sranga ko ba nyamie nyunu nyamie ojime iblo iso ti blenga no asrei ke ma nyamie o ma tingele wa weinu ma ngwanga bo nyamie sre wa ngwanga bo aleila mo son gwale omlili osanu ma nyamie o bostrele songo fle na tilenga bo ani ajalenga ani nyamie amfa tuli ila ma nyamie bo ajale so yu fle ble kon julia kan ni ansio ma nyamie o ma fanga na kwa tinge wa wenu sre nyamie so sre nyamie ma nyamie ma kwa tinge wa wenu eku sre nyamie ma nyamie o ma fanga eku sre nyamie abolibo basanga blenga eko enu asawa kanse sre nyamie ke tingela nga ma fa tingela wa fanga fa abolibo la ma nyamie o fe iso fanga fa ma na kwa jaso srovia ila kwa ngwa afi ajaso asre nyamie se ka e fa ese me ngo kwa dumanti awla afi nyamie sonsu sre nyamie ma nyamie kwa na akwa tinge
Esse pastor que o ministro com o stress trawan cabeçuico. Esse nyamie elo ase obo ati nyamie anagama se ungwanu ofinyo wa mwe silentie ma e ungwanu ni atrai ungwanu nglemu eba onyu esi ye onisa gadanga imai nyamie kri kai sai ngwa enian otima kpake e boduma otuma kpake e grand onyu bobo sangue Jésus-Christ du manu et c'est oaki sanga be oya ngunenu bo quand vous ma wana gama et soke ayaki croix son ke nyamie e grand osukungba nu e fa envlem fa lo sanu anagama an gwen finwo voici c'est ça cloclo bo tie ma e kwatra sen asuo nyamie kri nani e ngwon meti nani e sanga e obemeti sanga wa voici les danu si emblème famille ko na nangama an gyo atranvle nu ni akwa ya kenga sa ya kwa suwo ko ni fatansa si nyame kuri klo ma kan voulait aye yilen oyo kungba ke olie Jésus-Christ du manu amen Amen. Oma blen awaju ye blen waju ke iti ele mo nu Jasim sorti stranga bonyamie okpelike ye omaye le mokionu jasim ifle ni amaso ma iso ni amanu. Alléluia. Et baba, pasteur Kra Daniel. On est ibo son frère, pasteur Toto Emile. On est bien aboué, be ouké, be di juman li kalwe. Nyamien vle, baba ni mamimou. Beaucoup ele nous, nglemon eyo amon ningé, émissant Jésus-Christ, idomaï nous. Sien, yenga baba mfaken lele. Wajuke etiye le motwe inu jasi. Ici na ya sous le motwe jasi sou. E baba ngabwe bekpeli. Ke oijo aja inouan. Ya fa blen e fa ki sanu. Bele ndekun bekan bekliye. Sorti kabiba mabe e sobe nou. Alléluia. Voilà, y'a un vaquin là, qui l'a l'engagé. Quand ngai wa munwe eni jasife e fa balingle muno. Isoti otia kunje. Ici na ya su sa so isu on fala ke e la nyamia invle yase. Benga boe be ti akpaswa boke aja kun jubo enu tobe. Bo be tube klun pa be ba kokun anyason e yoli kalwe e fa nyamia e la moi c'est mien sans Jésus-Christ iduma inu. Ma nyamie bo oye amun ye famamu Jésus-Christ duma inu. Ici na ya susu on fala ke savie me olebo efasier e kwakwa enyu yele anuma si e baba pasteur Kani e kwakwa etili ndeson le motwe inu e bulia kunda pa kwakwa ni fala ke etu ajale soboti pan on fala ke etu isotie don owensu on fala ke e se nyamie vle ke be ngabwe don asu beni be soma vie be nanti anze kusma be sese ajan blen owen on fala ke e kan klamu ke yo e asese blekun be ngabwe be lema c'est quoi c'est que be lema fangan be lema sikabobo na be kuneka be lu ajai nu afin aja soboti nandoleli ke ble ou le fan e kuneke esi be ngabwe e kan be kula bonu be kan ngabwe be kuneka be lu ajanu e yue kula so in groupe ya frère Jésus duma inu isoti be ngabwe be kuneka be ye soli be lu aja so inu ma be klebe duma be ba e mami ngabwe ota e ba pasteur ifla mi ase
be we no be no be ku clear iduma and say onion sina so nkra come along e baba nkusuma yo gian mo nyunu we e kra ba e anwun kokun e clear oduma kokun bokun ile inu e wu kenkun kokun e yo ajaso ili ka lo Jesus duma inu amen amen yo ete susu ekun e unke anumasin e kani ajakun de afan e pen mun la ke aimasin fue but yanglo ngai onu e ikemba blue onisien e nya bien oni e nya bla nadej ba o fi de sion nu aimasin fue belu aja inu isoti ma oyo e nando lielike e bla na ya so bebo koni fatansa Jesus ma inu e unika e baba pasteur Toto Emile okani ajakun de yele e baba surin lie voilà donc anglo nga e alu nboti septembre inu l'enfant isoti ma e krakra e beau mandri c'est quoi voilà ma e beau mandri donc ma oyo e kra e kingili ke Jesus duma sien ngabo tie diamu nyunu e ya kan ekle amu ndefen watu ya ndenga wati ya kunje isoti ya fle jaze armel ba o wafan oti asonu ba o wafan so le fan e se ke oble nyunu wa jaze armel koba mai bonda mai senu Alléluia. Et baba yu ngongla la inu kenga ba ozia ndenga ba baba pasteur ka Daniel kani inuai yu ngongla la inu kwa ku ijang okplawa ko plawa to OPH likali no isoti onwuni e mami kun lo bo enyame sieliye ya fle e mami nga bo be fle yi asuma nzi raisa ala e asuma baba ngo okusenu okufebla voilà. Donc, il y a ce bécabe munge be nyulo kan. Donc ben amo be simen. Mami jaze. Voilà, iwa mon kakun mami ngolong kusuma ansi. Mami lien. Isoti se nyamema atin anglo ngayalu numboti 7 ans. Ikemba blue onimotwe oti gwetien. Likanga mo be play mairie de Yopougon. L'enfant ye belu aja inouan. Donc avec les lignes, oti nglemu do ngransu kokun fwetien boti anglo kun baso 7 ans ikemba ablaun be ja asonu afan kokun be rabesu e ba pasteur rabesu likale isoti ma kinson oye kingi ma e krokla e bomandri ma e fai pata me lolo e un clement kokun e bla e asoye ma be bo Jesus du mainu alors donc be fali tani kusuma voilà, tani sono ole. Oti kodoku nyoke. Voilà, kodoku nyoke isoti ma e kwakla e bosika voilà e jina e totani so e façon e ma so mbebo Jesus du mainu. Amen amen. Tiens, et c'est e baba pasteur Kra Daniel que osre nyamien ofama be. Esra nyamien. Ici anangama nyamien pli et yo mo et yo gloire. Voyez atinge o mambe atin ye ayolima bi atin nyon o yalinu et lo ase ke ofinkemo be feliso akundan aswan bebole waju dongasu oma e afabe akri on vlein isreke akata besu Jesus du mainu sasabe na biasa mienkwa tesumai man kinsoy mo be lua janu o yesura le dan o mabe oni be aloin oni ansonon famille Jesus du mainu mabe ngwan o clé be viengu be atimpa ngofata ke be susu makan voulait o yolie afin esiesie un ye esuan bebo kinsoy e kula e diakun gweli kawle makan voulait yolie titi Jesus du manu amen amen mai esuma be oninde Jesus du mainu eyo e baba be mo
Yesien ma beaucoup ele nous et sous ele moto jasin sous. Ngadie oti jasin oufle. Et on est asonu inu et c'est si akpaswa viemu. Donc akpaswa ngalien ye be flei e babam be akpaswa non. Et sorti e ngabo eti yaswa boy asonu ngowe inu yakpaswa le bo be flei rek masi. Ngabo beaucoup ele inu ekpeli ekpenkun bo be flei e baba Bernard. Iwama inu to e kwakwa ngabo eti yaswa ke aiman kisie kabe se ke ndoswa ile anyawa fan ejawa kwa kun eswan nyamie nde likalwe ye ndenga bo esieli etrelia se esieli bo onifara ke jiji nu ekleun ye mi bo nti nyamie sunzun fue ijuma dile inu mi akwe ngabo onifara ke nji ntu nklumbo mfadi nyamie ijuma inu ye be ajiji nu be fa kleyo isoti e baba me kra ngabo be wason ngowe nu ma oyo ekra enandolie like e unike ya lobo kungu menu e asonu boy yove e nke esukpen kusuma inwa ma enu ato ekra be kra ngabo e beti asonu bo som be sukpen ke aimasin fue ile jasimboa bo oti ejuma ke kribo nyame kuri falwa li sanu on va la ke ego jiunglo ke kunso inu isoti ke be kura nga bo beti isokpen ma be no to be ma me kura ka imasin fue ile jasin don be na clement i ma eminde e baba nga bo oti sukpen o afa flua toy kokun o ma e dosong kon ke dosong go juba e kura go ti ma e bomandri kon e ko boja si façon e clé nyamien invlé be ngabo be na simen yo ete suisu e unke e ngabo ajale nwe sanu pabo isi ablesi bo kebe tojue e bubu e unke akpaso abi mbo be seseli blekun bo be sili able kebe sili lele waju akpaso akun bo groupe en so be flebe met art voilà il software mu ya be seseli bless onion donc engabo otika be ay lolele wa yue wakake be ya yo ingamo kale ni kenga be susu ekun ni ngabo onyen ni be mfa kupun be fa le isanu isoti engabo si ablesi be ngabo be libo donc asubete o lo fan be wa ba wa fan isoti engabo wa son nga inu onifa da ke oyo ina ndolie like aimansin ye beba isoti ma e bomandri e aswan bebo e asiable li kalwe e mama nyamien koni fatansa yo ngadi a ifa pen e unlwa e unke kana ya kle bakanga melike onifa da ke e swan like isoti be ngabe be kle bakanga so melike ko de dimanche lo fan ba be flebe moniteur ba be ko de dimanche e unke andengo we be swan like likanga ba be flei yam soklo ibasi likalien no e mas ke anglo ngaya lunu boti out ikemba blue ni so anyaki yo eteko akpaso ngaba be flebe OPH bo be we afien e unke anglo nga e onu e ikemba blue onina bo baju ikemba blue ni so likanga be flei e back to modilo fine be jalo kokunbe yo anyakun isoti se strankun onifara ke otran anyaso ibovie otani sika kotokun nu yo akpaso ngabo ekpalibe bobe we afian bobe nya anya isu yama bena to nyamien vlein ke mone kiekun o lebo esieli klonglonglonglo boti mone kiekun bo etweni duma tidele mone isoti kenson esieli klonglo boti jasimbo alie ke ejaso e alokungu benu bo e ma e pata mesu bo e bang onifara ke e kanya miende e kle e viengu ngabo ona tima ona manya mien inde yule e kan e kle ko kumboku yele inu e fabe bla na etie nyamien inonde likalwe yo akpasanga kumbanga bo benia asonu isu be won mamena to nyamien vle afin asonu ngowe inu jajale viembo e jajali bo onifara ke e fasie nyamien vle nyunu ya kan ekle amu e unke jole kien klokla
oni yakin kula kebe se ke ndoswa do nsiani bue boba ju do motwe oni bue e jawafan kokun e baba pasteur okle liki ye mlakin kula kebe se ke nglemu do motwe su boba ju do blue oni nyosu e jawafan kokun estrenya mien e fa e uka e un yo e unike eseseli anwanze kun asonu ngowe no bo etenduma social isu pen kusuma iwa ma inu atoe kwakwa ngabo e wen ke kofe yi utu yanglo ngayo no ekemba kikri bo vaju ande bo tikemba blue sika ngamo o le fine oti ponu mo twe isoti ke ekwakwa ifa eflu abo eni anu bo se inso ponu mo twe lia e natani man se kale bi o isu ka sonu wie ma ekutani iso sikalie yo ngai va tebo ye owe oye ma fe eyo asonu kwakwa eyako e baba pasteur Kra Daniel oyo asonu iyako yele e mami kwame kwaun amla Angel boye osinivie nu jie anglo ikimba blue oni nu ibe ya jejesu wa vie isoti manyame bobo ofomvoy baba ni mami mu jasinga boye owe sanunglemu boy kuneke bokunele inu ekenu likalwe ye owe ma miemba ora isu Jésus du manma oyeso amen. Alléluia. Nyamulike famille Jésus du manu. Manya miemo kloye ora Yesu titi Jésus du maino. Ma otike e akunansu na ewo enyunu pa ele nu Jésus du maino. Jasi na o minua ye nkloke nsinsu ndende. Jasi klikli yele englemu srewai moya boebo 4h du matin 4h45 et Fabio 5h45. Dombo oni benga be flenyamien belioma okolesu. Oma oliemo asina ure mo nyamie wa wensi wo. Ka oni ambe jaso be belien okusu jaso vie. Itien sielenyo koko ina wa kre bobo engwan yale. Onga makla ja ke bezain sege juma osanu na luenza ato. Na luenza ato. Ah, yo itien sielenyo. Nkloklamu. Alléluia. Oma ma etu ekunu. Nyamie fanganu flua nga ifasre amie nyowe. Iwa ma yona amngam klaba mai amu nyaflua na nglemu am tinge na musre. Ke isre wani amusre vie. Alléluia. Oma flua ngule. Antoa mukunu anyo ninge vie mu wawa ma iwunke nyamie wa we tu diguma ya fien. Fluai ko am giralo anko yise kula na nwo. Amtili safa kumbai igwanti dantra ke ka fa nyon. Na surale ole. Ah, kebe iso. Oma esi ke e groupe WhatsApp asonu groupe WhatsApp man kemblo fwenu. Groupe ngole esre sunyamie. Ke esre ntike micro okwe fasre. Ngla be kula nga mobile WhatsApp. Amsi ke asonu WhatsApp etistran ya ngran stran able motue 980. On est 980 sur le groupe WhatsApp. Sangestran vient bile kebe ko fali be trobe tek losa zio ba sien lokun. Serewan nubo anuman sin bien stran ablasani nyo yebe niani serewan so. Oma ngula mufangan antwa mu ka mu fam zawla nyamie inigembe num antra mu anwule na wo anyo we nyunu titi. Alléluia. Oma kanya vie anko fa fluani o vie bo klato fa kesran ngula liamu benga be ba ngula be fangan ka nyaki na mo yi kesran kun ko to kunba o se ke mian lo mo ili ekun anyaki na nyeso
encore que Thomas et que c'est ça qu'on les liens au tipa et que la face mien. Alléluia. Les mots tu as nous fa recharge unité si quand na fato. Ah. Alléluia. Gassi ignosu yele les mots tu as effacé si li ke klewa waju. Am si ke anglo kra nous effa les mots tu ko soin li o man les mots tu ngo ba o bobo le bleu le nyon fa ju le bleu le nan donc e bobo jole o ko fa vie yan li ke nga mo ya kle su li ke yele ndenga mo nyamye wa bobo le li ke ya kile oni nzwen ka kile nya tinge sran vie sous la vie ken yemo sous la vie ah donc azu Alléluia. On n'est même pas encore arrivé quelque part sous la vie. Ah. Oma nkloke nglo fangana abla. Ningenga mo nyamie ofa wula nombe soni. Blebo se mian klesai. Blen ojuma anyaki amia muina bla. Na ka Yesu se ke sran bla na wa yo na mu edwedwe anya. Sran oklaba nyamie sinu yo dwedwe sange wa ngule tenti. Osura le klafon, oklato fond. Onyamie sou kolen, oklato fond. En blama etie nyamie ndena, engwan kaki sakpa. Alléluia. Donc jasi nyosu nyole. Jasi sansu yele e insu tranle mo mfle yi. Be insu tranle pata ansan insu tranle. La veillée des 3 tentes. Oti be insu tranle kumo eyo yi anglo croix ya ken cri ya ifayo au septembre anglo nous le 5 anglais le 5 septembre et train sous estrenyamien de 23h à 6h du matin oti suklu srewa be croix ngamo be kluke be soin srewa be sre 30 ans be sre bletin den mo asike ka fongwama Jésus li anasrement kongwe umwakunu na kluka soin oti amukula mulie patanti san pata krikri yele benga be flebe pierre mo Jésus ba o se veke amon kladia do kumbo amon srement amon tramuinsu benga mo be srekan be lafikan be srekan amu klasi li enyole na priya ki le koko fa ouvle ou Oli bobo kanga ofara ka bobo lo. Alléluia. Oma benga mo be flebe pierre be lien e u ka be sere muniti bluni nu asre bluni nu e so le okon li akin. Sa kloke ala kan bo ikla mon blé ala afianti pierre. Oh dis amen. Classe ignosu yele benga be flebe Moïse yo message o sere le okun isansu po okun aroni ou be soin sambo benga mo be sre sango fala ke be soin be bonaba o be nyun amu classe li enyole amu sre wa oti minute à blasan 30 minutes donc be flebe classe de Moïse okun classique asien yele Jésus souklulien il classe lien il est ko koto ça comme message ça ko grand ça pia aliaken Alléluia. Oma oti blek mo e soucier. Ye koko ina wa ipai be jasoma be basa. Ovara ka am klamu duma. Afin ole srewa flua ole ningenga eko siesie c'est beo, c'est biao, c'est café o ningenga eko siesie na ya tran e insu an klamu duma numéro ngabe ole mwembe ole am klamu duma secrétaire iunlo am klamu duma be ngabe o mwaim am fle numéro ngale mu be kle amuduma. Alléluia. Na blemo be tojue bobo e basrewa qu'est-ce que 23h p asusreli aliezugien. Donc na veille fendro afavilemo. Alléluia. Fanganga mo nyamie famani mi nkloke e kula e uliso ajalenu. O maka Israël vio
c'est sranga on est que yo yo vie. Na mansura lay. Amen. Oma jasin kasien yele sakumo ke mbali nyamye wa wen wa atike mi okuna su ke nyuma yele asinable. C'est ça, c'est là? OK. Oma eni bureau et bouli akuna iwan ma essier novembre, il est un grand ma yo culte d'action de grâce. Alléluia. Ma il faiblesse sona e yo nyamie mo e la nyamie se. Li ke kura ngamo e limanie ma sran kun tu kun ngamo onia no fa ma nyamie on ti pan on ti soin. Ma osiesie iun il est anglona moi il fa siesie iun mon e tien kura e pen iun la dans le 9 novembre oi e tien dans moi il fa la amianse. Alléluia. Oma midjasin kasien kusu. J'espère que vous avez noté. Amsi ke kebe boja sin tresmo we fa ya kunansia so amsi zo ke. Amsi zo. Amsi zo. OK. Oma entre à ce pas am clé mo agenda menu. Yasin kasien yele ke aimansin yain. Et kusuma minimi blalien et yo renouvellement de vœux. Et lu adjanu. Amu kani ajamu amu ya kinyenege. OK, donc yain et yo adjawa okun foué et su yo adjakun egun neo. Oma et on invite l'église. Amen. Alléluia. Je crois que Jésus faut bewa. Ngaba bistrele leli ka kembe kwese. Je crois que vioa. Manyamie obuka Jésus dumainu. Oma donga wajuke. Yesu anga boy kla yeboli oli konke yekplan. Yebu akunda ye ngabo ya afaju. Ma ekla enia ngulo pokun yebu akunda. Eyo, amurike emi Jésus-Christ numainu esuwabo Sion asonu swakpanale sikai inu akle amo andemoneboti utusrai ikemba blu afwe akpinyo ablaoni noi lebo twengo fei zuwe srai ikemba blaoni kusu lelebo faju ande utusrai ikemba brusui sran yana ablesieni so ye batandai asonu no esunzulei yeleke ndata fwemu benua ju sran akpiku yano ablasan sra yana ablesieni songa bata ndai besikai inwa tikotoko akpi ablasani so yana ablesieni nsan esunzulei yeleke sika umwai inwa jukotoko akpi ablenuni mojue yana sikanga enyeni lemo twenga noi oti kotokon akpi brunikon yano ablenuni nkuna sikanga enyeni lemo twenga sini lo noi oyori kotokon akpi bru yanso ablaoni no sikango gwari su le motwenga noi oti kotoko ya motwe ablasani na epe amura ekuke ndonga amuboy ankurafasi Orange Money, Move Money, MTN Money, Wave anze asonu baba ibanki dia boswa Eco Banking eno
asakusu be kura nga be mwa be fa be mula siyon asonu so akulale akunda nuvye be kura fa ndatale fluwai so akulale sikasu ni afwa mu be sanu be tumati ulelo anze kusu asonu swai ya nuanule mone kenkura manya miera musuo eo mone ke ufle. Ma quand voulait oye nyamilie que ici fa kele wa Yesu zule ke nia Yesu zule yonke yete moi isoti ma yekula ke ina ndagabo yekula Italie yakula yenwa Jésus de manu mo iso amen. Oma blenga wajuye kuneke yubisa be kulanga bo ande otime wa ulule kikri a balike aniye asonu likawle asukpe no anse anze atiri nyamiende kpoku ande asuzunke afangu afama nyamie awe ya afien isre amukula so meke amjaso manyami vle osi amu au feble. Yo eba bani maminga mabja soli manyamie isurale oniamutra donc pas Jésus de mainu yo yesra muke amuguase bloc wajubo iwati amujasi bokun yefa wajasi liem yefa emamu makan vle owe nyamie ilie sien gabo susu emo maman Zigbe Jocelyne moi ola nyamie nyase osi nyamie yele ke nyamie okmusuke imam be klawo be nyunu ke be salibe afega bo senilo vie me bobe passer examen nyamie ima be kla so be nyeni isoti nwa ola nyamie ase osi nyamie unye onisati sika kurokun blue emami kona jamais oni I alo be kusuma be la nyamie nyase kun be si nyamie unye yele kun ba so nyamie oyili nglobe alonu oma be mamu nyamie oilima be klawa be nyunuvie isoti be la nyamie ase be si nyamie onye oni be sati sika kurokun blue emolie docteur Kwame Mani inwe ola nyamie nyase osi nyamie onye leke Afrika bosen le backing abo be passer nyamie okmunisuke iwa kuloe oklanya baki sonvie isoti ola nyamie ase osi nyamie onye oni sati sika kurokun abla isoti makan vle owe nyamielie ikla ebonda imama nyamie ila nyamie ase onigabo nyamie oyo ofame imbamunti yo nyamende okankleke ngabo snako obuya kundake se ofama nyamie otikbai ma ofa bakun ofa nyunu nama mbosu nama oy mielesu sengeka ifaba edi akunjwe afadokola ka ba nyamie likeso isofem ya nyamie okundebeo isofem nyamie iko odobeu omangabo asuzun ka fa bla nyamie sirok pake ajaso afakpokun ala nyamie ase onigabo nyamie famani o bo asufa be inyununti falikeso pokun fala nyamie nyase maila nyamie ase onigabo nyamie o famani bo isfa bla inyunu ngabo suzun kai faba nyunu mi yao ye isro pake asonu pokun arasu afadia odjuman Jésus demande moi isso amen oma eba bangabo begin gbogbo isi ngabo ti vitri leye yegwa ye brusumo bokun ngamo ti gbogbo mo ni amablam belenu leye oti ekelem begwa wala yon oma ise ni amam servidor kebe sisi na eniamam bewayi ngabonya miyo famani be Adonai.
Et si nous avons pris, quand vous voulez nous lire, vous m'avez dit, il y a éclamant, et il y a demandé d'anglais, mon Jésus, demandé nous, blengamment, il y a, et faille ça, nous n'ingémou, et fa ba oswa nous, et l'oase, et il y a mot, on est dit que dans a yoma enti. Son nom n'a rassou, famille Jésus, demandé nous, jinglo clé, que ça pas, atinyamimo sikao kule, on y gete ou foué, ou sanu. Tike surale ya nouamai, famille Jésus du maïnou, ma efin yale dile nous fite, Jésus du maïnou, ma efin kanga nous fite, Jésus du maïnou, ma efin kale be nous fite, Jésus du maïnou, stranga mo felilie manio, mo la fisuke asu pokime, masu yaki e nyanzwe nou, tesu, resu, famille Jésus du maïnou, jionglo o mame ngouainou, atanga be di jumanga be di like kulanga mo be yo se affaire au nom be blusu mo be maninte yo ma be nyabe ti famille Jésus du maïno yo ma be nya be nyru kole famille Jésus du maïno et si nyamien pli akluke ayo ma na e yo pa yaki
Mansura les soins, ou tout à son so. Ma be klanga mo be diaju ma be diguma. Ma be klanga be yoli ke kusu be wike sura le mo su no su ko yin. Yo man vle nou fwe be kla be wule ke anyway na ti otili ke dan pa oti mru souet dan pa. Ra on vle nso famille Jésus du manou ye isrewo. Amen. Amen. Kengabo sna kon fasol isrewa so nou. Wafangamo sula flem fatigu ma iso ma Jésus du manou. Oma yekundeke yekmen enyamangabo besoin dirigeant, as annonceur, as a kwambe gabo be kaki nyamie inde, anmasi yetulibe anyambu. Oban ande yek mamulake 14 sous, doswan 14 sous, dike kriwa ote susu, oman doswa 14 dirigeant, annonceur, beaucoup interprète. Marquant voulait owe nyamie il est. Alléluia. Yo, blanc wa due kunke. Ye nyami yaye dumanga bo omide nyami sulo sanga bo tie ma ikpli ngom bobo ka ejulo nga boti dumandanga bo ko di yele nyami kan vle nyami mamale nyami yaye yile itie ma jom france ke a mama anangama a mama nyami ibabo iswa inu a meme nyami sulo kan oji kulale inglolo a meme isa dandambo yo be ti Ameme iduma bole ma unsu iti. Am fita ne wem be fameme ambo sangoni juru be fameme ambo klen be fasi able be meme ambo aluku ni blo be fameme ambo abandenga bote be fameme ambo abandenga tek bang be fameme. Iwe ma like kolaga bo be deumie be se be mama anangama am mama anangama. Alléluia. Yo elase Jésus elase o ase na miema elase o Jésus elase o ase na miema elase o wabasa sayo akumbanya egwaso yo wase na miema ela wase o Jésus ela wase o wase na miema yelia ye wananga masanu ye nyamye mamu ye wananga masanu yelia ye wananga masanu ye nyamye mamu ye wananga masanu nasre kunye ye wananga masanu Jésus qui est si ye wananga masanu nasre kunye ye wananga masanu Jésus qui est si ye wananga masanu que Jésus roula unge ngole moi ngole 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 sera Jésus kaya ki ru miaulo miaulo unge nu malo sera Jésus kaya ki ru miaulo miaulo unge nu malo Jésus roula unge ngole moi ngole 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 Nisra Jésus kaya ki lumialo
Olike kama minwa. Olike kama minwa. Olike papa kama minwa le. Olike kama minwa. Olike kama minwa. Olike kama minwa. Olike papa kama minwa le. Aso apre na flamimbo. Atuwa dura na flamimbo. Sabo tekle na flamimbo. Boli nenkima. Kokoti nenkima. Bwa nenkima sange befa sa mwendima. Nani nenkima sange befa sa mwendima. Ndinsango wo nguna maungrene ndisoko wo nguna maungrene langa ngumewe sotia politekle langa ngumewe sotia noni nza muningrene kokota na sunya manyangwa ngwaso jemale nayo kekoti jesi tazalike kama minwa Alike kama minwa, alike papa kama minwa le. Kekoti nyamye danyo like kama minwa. Alike kama minwa, alike kama minwa, alike papa kama minwa le. Iyo ao minwa o, nyamye ase na o minwa yambala. Ao minwa o, nyamye ase na o minwa yambala. Ao minwa lele, ao minwa o, nyamye ase na o minwa yambala. Ao minwa o, nyamye ase na o minwa yambala. Yase na o minwa tratama, ao minwa tratama, ao minwa o, nyamye ase na o minwa yambala. Ao minwa o, nyamye ase na o minwa yambala. Ase na o minwa tratama, ao minwa tratama, ao minwa o, nyamye ase na o minwa yambala. Ao minwa o, Nyamye ase na o minwa yambala. kanda kremio minyamye, kanda kremio minyamye, kanda kumba kremi na miurangwase. Kada kremio minyamye, kada kumba kremi na mirakwase. Kanda o nyamye, kanda o nyamye. Kanda o nyamye, ai kama me ono kanda kebe, agbeti ma me ono kanda kebe, yenga elabie o kanda kebe, kanda kumba kebe na erangwase. Kada kremio minyamye, kada kumba kremi na mirakwase. Kada o nyamye, kada o nyamye. Kada o nyamye, kada o nyamye. Agboti mla me o kanda kebe, ai kama me o kanda, enga elaje o kanda kebe, kada kumba kremi na mirakwase. Kanda kremio minyamye, kanda kremio minyamye, kanda kumba kremi na miurangwase. Lele mamuyo, tinde kafwe yola nangama. Mama 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 lele mamuyo, tinde kafwe yola nangama. Paminga nabyo, tinde kafwe yola nangama. Mialo ya ngabye po, tinde kafwe yola nangama. Mama lele mamuyo, tinde kafwe yola nangama. Mama lele mamuyo, tinde kafwe
Jésus rouaro lo, like papa yo ye. Jésus rouaro lo, like papa yo ye. Jésus rouaro, like papa yo ye. Jésus rouaro, like papa yo ye. Jésus rouaro lo, like papa yo ye. Depois Jésus rouaro, like papa yo ye. 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 Alléluia. Et nyamia mamale oviema oma Yesu ameme ekun oni wa fa ngabo fa ti dangoti oni Yesu ni ale ngonia ba ememe Jésus duma inu. Amen. Nana nyamie matralele mabwangunda o ani mama le pata. Mama nyamie ye ye bodu mangabo ebe sadanda ngabo ebe ye keunde ye esiu ye Jésus duma inu.
Alléluia. Alléluia. Makan voulait nyolier, makan voulait oyo olier. Makan voulait oyo olier, okumbake. Onyru ye ekoto. Onyru ye fatake eyi e famille clé eyi assez. Afin olier alema unsu. Ye ati famien be famien. Voye ati esie fuenyo. Itie donga e yaki blen kula o sanu. Ma ya mwen o trankon. Ye o tie o timin den. O kulalen den. Ma kakile. O traye nou. Ma sile. O traye nou. Ma sourale. Ngwan ngamo wondenou. O yo elie. Jésus de maïnou. Amen. Maïka e usukumbanu. E grangluna e kanganyamien indeng. Ebremu. D'être ancien. Imakun ofagyoun san. Ebremu d'être ancien. Imakun ofagyoun san. Ndense ke isonti nama ika Chris indebo inde ibobole ngabe kleli yensu nama ika Chris inde ibobole ngabe kleli yensu ma emia enyi eyosran nama ewla soit Ibo assez ekun. Ibo assez oula lesoin. Yelen denga e kansike be yaki sang ben yolen be la finya miensu. Soit Ibo assez oula len. Ils sont des canlens yele kebe sike yaki sang ben yole be yosram be batem wafa be sie be sasram be sou sram be ken yenyamie bu ndeo okaki meyi senyamie disoin ke iwa yoso amen. Rablen souma yo on denye nyamie wa wesan tingei na yokrusa inglo na iwule grain Jésus du manou amen. Ma igwase manyamie raisu Jésus du mainu manyamie raisu Jésus du mainu nklokenna nyamie se afin onie o nou amen. Jésus okloé on y est nous iwan wakangamo osumai okpoleun otuituiun koko ina wasuma pa anoma simone ndenga nyamie kan klelie mamo esusu itio ke mone kinkla eboye soro iseke po boy dewa elia ewa yonzu esusuma mokale tititi ngwan o ndenga kanu pa ile o nde papa ngakan benu ke mone kinkla ikan mo we akundanu bien osudiguma itiema o fa sa somu fasie nyuru yenklo ke ngula mu fangan nyamie wa bama e fo boulet nyamie wa bama e blo yile nyamie wa bama e fuanle nselike mini mi bo soifwe pasteur Toto e mindamu be kula ngamon den otike okambe na bebisa be unke e wa fase e se e ule mindamu bon nsima samu tilio anzamu antima o sange e a wan sran bobosa
amsike ke nyamien denko kan yi mo yi wike atrepa ya fon na nyamio so tinge yi nyanzu nga onu ofia nyamien wa we mutule nga wo nu itie ma nyanzu ku ma wandi kolenyo blanga mo bote klemo o le bien le nu mo kunwe sanu mo nei bien kenya mie wa wenkeni blamo sanya blamo fiafia e jane o klofo be nyuro kon sebeke ambla nia bien ku wa kan mi ngwanu de wa jimi ngwanten wa jinglo nyanzo ku yin o le o sufia yo le keke c'est au bobo aba seke pasteur niama yesate ngalembe to foku afi awati pansu ngaye ko yona e ko uka o yeyo o ma nkan flanu na mu jole dile na mu blo yile sange na fa akuna ke be akanke ma e twen wo o kwa su twen o nko akuna ngalo tite se sakpa nyamie wa wen wa kan ona osufa akuna pa wula onu osi ibo kole ko se ke baba e nyanyolite sonvio na ukami wa we san classo ka eso sangolien akakiosi okwan su koke ya so asuza itefu enyenga ekole donc asufuen unsu plian su ke ba e famule tenu unsu plian su ke wa weten ofamu na mumli mba wandi nsu amusu odi amen yewa soni o sanga ipapa mba soma okun ba yo kroke o saki ningemu mmeri atinku itia mianie mo wa vie sinyo ole sere wanyoli tant 30 ans le mo twenu alléluia mi comment on dit les côtes mi ve mambe bo be klabe nyasien alléluia mais nyamien soin ebo Jésus du maïno ajale nga ya fele ipanie e sortiti afin klaba sangena fisuke le motwe nga nu moteur fo enwa pe un fofo o ma ila mien c'est Jésus du maïno estranha mien mamu estre mamu koko ina like kula nga mo oyo mo nyamie iklolen o kanse nyamie isrewa o kanse nyamie kundele o kanse nyamie jumai o kanse esre e mamu koko ina nyamie wa de amuna mo wa mamu fanganti alléluia alléluia ninge nga mo nyamie fama e ke yobemu c'est transena e nie pan o clé wa fanga e onu ninge nga mo yobemu donc asu o clé fanganga elei asonu kumo eti se akpinyo mo no swanya nga bamu ejuma yan o clique asonu soin be lema fanga wa wenu se eti akpinyo na enwa ma esrenya mie okun nga ba mi esre wa eti ya nyoche ya motwe ya akpikun ya motwe nga be kalon mo be serema vie o klike asonu bo moin o lema fangan sere wanu o ma ania klo fe pamu nklo ke ngula mu fangan se kanga mamu tran longo moin na mu klaba ma swanu wain o tia problem en fa fluwain aliye ken antinge swanu fuembe kla sranga mo yi won tinge mai atrepa o sre amie o fo amu bobwe mankenso oh quelqu'un me comprend quelqu'un me comprend c'est sre wa blenju betinge vio tinge mai mo nie unpa c'est que je sre sinkla pupugwesu est-ce qu'on se comprend ce matin? Oma koko ena e kura ya tu ajale kumba oli ya kio ko ni ambe srevie na kasien ke oni amu be jao 4h du matin mo be sie be un be srenya mie amu kura nga mamu ti po bwe de bamu mia ni nga ken anti
un jason nan srevie. Alléluia. Blenwa duke e façan croix e ule srewanu. Alléluia. Afin wa wenga mo kete srambe ya ngulen itimi wa to. Wa wenga mo okete srambe ya ngulen ofabe wula kula sile akpulu asile nu. Igembe bo wa vieto. Afin ni kangoa. Alléluia. Na ye ni sran ye kun sanga ye ni musumu besi satan ye kun. Alléluia. O man kenso nla mufangan ekluka ye o kamu ajale nga eko fana ekla eko jaso ye nga yesu fe nsu plian su kesran mli nsu plima su kesran kunsa e afiwa omli seli ke kunole o kle amungwan yale like kunole amunwe ure ankoko nweun nanka mo afin lo bisa onyango une osukunde ko nyeti okun yasu bisa ke be kaninde ni ye ni nga wonu le nyese ye ofara ko toso a kiele okun sranga une nyasu bisa ko san okusu. Alléluia. Ma yenyeyun na ifajale pa Jésus du maïnou ndenga mo ya kambe o finga mo nyamie kan clélier sange ikla otaka ngasu kenyamie inigemu o ikla we Hébreu de 35 makun ya klesulike et celike ninge viembe ole mo fada kebe wi Christ fo ingwanu mo o ke inyile nu ya like ninge somu iklikli mo efasunzun soa mo besu plan i bobolen like klikli son yele sang benben yolen yakile minde iti yele sang benben yolen yakile Christ fo ingwan ou flen i bobolen yole sang ben yolen yakile. Alléluia. Hébreu de 35 makun osike ibo ase wulalen soin yelen denga e kanseke be yaki sang ben yolen ma ikula eseke e yaki sang ben yolen e yaki sang ben yolen Nyasrango sabe sulena seke yaki sang ben yole. Nyasrango safa masulena seke yaki sang ben yole. Nyasrango bolena seke yaki sang ben yole. Amusrale. Alléluia. Amen, amen. Oye septième sang ben yole ya kilenti kingion afin otilike klikli ngamo se san won su plan swai o fata ko yo nan so plan wa plan swa viole wa fanga o fata ko etende coin isu yabe nia yabe plan bonio neo Christ fo ingwan ipa ngamo wa yoyin Ofi wafanga mo boy ya ibo bolen like klikling ofada kayo kase kayo un famille ngwan man Jésus un seul Jésus non like klikling ofada kayo yelenzo sang ben yolen i yakile sang ben somu yele beni les mortuaires nous marquent celui qui encore nyunyu plong andeli enflafla su alléluia Éphèse foi moun d'être nyon imakun Éphèse foi moun d'être nyon imakun osese iwan la amu fonle ni amu sate yolenti
nyamie nyru antike amwa wusa sang bengben yole yele like ngamo sran yo mo otike wa wu nyamie nyru onima nyamie ingwanu vie sang bengben yole yele like ngasran yo mo Jesus ni ngwanu mo ngwani ngwanu ye fleke sang bengben yole nyo sang bengben yole inyosu o rom fuem de tremotwe mamotwe iwa ye benga benzwen ti klosran lien nyamie kru joma benwu sang bengben yole yele klosran inzwen inunatile klosran zwen like tiema blessement pa e fait dan yele ke enwa e fa e klosran zwen e fa yo nyamie ningemu enwa fa e klosran zwen e fa di nyamie boboduma enwa fa e klosran zwen e fa sie asonusu okunko e so ninge nkura wa sangansa be won klosran zwen nya klosran zwen balwe mbelikai ikun yele ke bieni blai be tranlika wle be sibeun be ubana okun après ya so won kenyo onzwen ni enkoma klosran zwen yole neo kai balwe mu transor klosran zwen yole anwan so Jesus nu sanga yi klosran zwen le ngale fo isu ate dio yabe flei sang bengben yole nio sang bengben yole klosran zwen yele ke mi baba ja blansan siesion quelqu'un les blantili neo yele klosran zwen ça vient me le boy un seminia que ça kamu ba fon samu yeliki anyo ekura yeliki pekun klosran zwen nyoy ma be srewambo be bubu nuza be surin like be bosman fo like be kpengben be like be kula be like na ko ti teo sanga nyaki anyo ekura krisi fo mu nyamulike Jesus du mainu klosran zwen sa ni on pa klosran zwen nu hanatiko ya yoninge meko insansu o hébreu d'être brunikun imansi iwa afin sebe lafi me isun ikun joma be umlomlo o ma sranga iwa ofe yun mata nyamien ma o lafi su ke o le ye be nga be kunde yi o yi unglo klebe alléluia unzwe sang bengben yole yele sanga moye be mo sous la file nianu sran viembe ba fambe ya ki sous la file ya lolo na baba sran viembe sera mi sanga be lafia su kenya mi yo ingale nkrati sang bengben yole sang bengben yole alafia su kenya mi owa alafia su kenya mi klayo ya yo kole ingale nkla oti sa ngbengben se won eyiyi nu pan sa ngbengben se ngamo oti nzuen te ilika sran nzuen te ilika ekla kanga galasi fue mun d'être nous imablu ni nglo faju ablauni kun nkanga okwesu ko enyunu iwan esi klosran nzuen pa yele blani bien kundele ngale oti sang bengben anteswe Église esi klosran izwen pa yele blani bien kundele sa tete yole wulaka bole amwe sole bae dile sran bole oni untre be nyiki be viengu be faya be botima kun
be bubu be unu, be le convi, be nonzan be bo, be yo sa fin mou. Yabe yo ici sa vie mou ekou, moi elie bo ekla kama. Nde kumbanga nkankle li amu la nkankle amu ekou. Benga be yo iso samu, be sutrama, benga nyamye siye bien, be numlomlo. Anya klosran zwen. Sranga mokloke onyi wa wenu. Ofatake oyaki klosran zwen. Nde nyokle weye otiakinji ken tuibo. Blani bien kundele. Unzan nole mo be bo. Walaka yole. Sa tetembe yole. Pole. Be po be viengu nilike. Kluvi. Ya fale. Untre akploa. Klosran zwen. Se ya yaki angalemu ekoni. Iwanyo. Benga mo be so samu. Be su trama benga mo nyamye siye be nouvie. Sangayo. Atranse ma asonu i membre mu atran benu. Mon 4 de membre. Afwe kwa ape 1200 ape timbre. Ape social asien lo le motuen ngalioti 200 francs. Ay ngalen kwa nyomo sange 11 tenti. Asu trama benga mo nyamye siye be nouvie. Manya mye ukai. Na yo nga kura ngbe. Hai. Fosika ifa kloswa yo ningemu wula ehu nonzwe bisapu ni nyama kujimu. Sanga ikula ngalenti 0. Afi sranzwen inu ye anatio. Ma enya eza indetre ablesien ina imanu. Eza indetre ablesien ina imanu. Mo okan nyamie soule mo like finianu. Nyamie soule mo like finianu e yengben. Iwan ekula ya yoke like fien viesa. Ye esakpanga ewan ya yoben. Betike tralebo moja wagwagwanu badansa. Ekula egloke wakanya viesa. Se ekula sei. Esa ten betue koke angban sufita nyake viesusa. Esa ten. Oike otue koke angban mo sufita nyake viesusa. Like nga mo ebuike otilike pambo nyamie nyuru otike ba famoja anze notie ba fa tete etrale nu sa bada beklelo ke bada na fien ikanyo neleke moja wa nyire amuke wa nyire motrale nu iwota nu se bada degré nsoni. Alléluia. Alléluia. Enzwen likenga mo ebuike otilike pa nyamie nyuru iwonti te otike fien oweun akla fama obobo klusa fa soa nyamie yenga eza isu kele san viole o classe un ke nga suelo ti pa nya sa viembe ole benga besia Jésus be patrai like kele bo sain san viembe sia Jésus be silike ketrai. Envoie si les saints, sans vient Messia Jésus, Messia envoie trahi. Na dionwa, like pa ngama ebelenti, afinya miwania, otike trale kumoba fambo jaba guanusa bada. Maikanga Mathieu d'être bruni nous imamo tue. Iwan sranga bekenyi benwanu. Sranga bekenyi benwa buisuke be bunsran sange be angule nu
be a ngure numa misu be mama mimbe ye be klerike nga sram be kain ke oti nyamie mla be mama mimbe nga be kembe no abuisu be a ngure onimonsu manyamie uka e Jesus du mayino manyamie uka e Jesus du mayino anya dwe nga ye tobe mu anya dwe nga ye tobe mu kebe ti dwe papa ke indembe ifesa ke fanga wo indembe nu sanga ye kla tobe oku etile anya dwe klikli nga mo Adonai betoli kantiki osuba Jesus suba ma et ma etinga e un sakpa yele ke Jesus suba et si ma so banglemu anze kongwe sanga esise osuba Jesus suba kebe to dwe ma bonde ma tirenio o kle o kaka ki onzwen beso ke Jesus suba aniamu ma epindi e unpa afion suba ma e wo me no e se tefu e ke Jesus suba ye ole ma tireni amu ngale nyanya mi kende kayo amu nu abuisu amu kanke amu klomi amu sromi amu mamami sanga amu amure wo moa amu amure o moa ofata ke kaki masake ofata ke amu kaki nzelize mai kaki nwonu vie ofata ke ekaki na sam gbengben yo le modran ke mama nyamie mai mama ya ngure no ai akla toi jale bama aba su nyamie sange kako vie su ke ka fitelo ko soit closran zoin agule 20 ke verse vieza o kon suko asuko yo obobo okrusa manyamie uka e Jesus du mayinu ye unzutiema eklaya ki asasombe yolenio nkanga okun ezu giran like klikli yele ke wa yo e ha nwure sulike e aye titi okun wa eke e ha nwure wa fa wa kikiun blofo enfle yi attachement émotionnel quelqu'un en pierre n'être na imansan iwan afin anyoli amuklusa keli kebenga betima kritin fuembe yonsa amboli wulaka amunyi bloli ningembe su anoni nzo boli anyoli sa finfimu anya noni nzanlele ye ansoli amwe kesrambe yo savie mu keba elelenti inu yakile wa ekeklebe sano le motwenu makle amulike wafanga ofata ke enya etidele isasombenu alleluia alleluia soronya mieto ligwe kunwa iwan olike kama minwai okeni sonde la ningemu nyolibe sange Jesus wan kabali yakibe yole sra vie me kla yaki yola fi otike bia nwurembo ba elele bia nwure wakanu vielien ebuike sasombe nu ekla nya eti ekla sasa eun ekla ti eun nya manu kanga luki d'être bluni mo tue imabla uni nyo ania que Jésus tilin de soin o selike oteka olike kun yole yo obo ningen kura ate na fe isi ka ma ya le fuemu ye awanya ninge papa nyamie sulo ke akoyo isoin
blana sunsu am sindenga Jésus kelen o kan kledi gbaflenga moywa wa vie mla isukra nia Jésus se ko kali keku ania iya nya beun o fe wala fataka suke o klafa tiunya manu sanga ma onu tronga ma o ya ngurenu o kla ko yakinu afi o seun keyo miti dele onu ke talwa mo be soke bien amo otio esuga dadi ayakinu olebla sangue onyolika autosoiement autolotomo saki oufle mon vament portable oufle mon vament ke atinde mo nyamie so ke yakinu o akuna nonzo oba yese yakinu ni o moi anglovio otani swa ikalenyo amumwi akuna bule ninge nga mo efa eula efa si esui oyoma ekula ka efeso agale pengbenga ma senjaso wananko lika uflenyo nya bien se kenwo amoma kisa wa ofluma ma trake ma kache gbaka o kwante o soissonne kusuma ba jomo o sanu sachet bleu Alléluia. Ça vient c'est que moi j'étais pasteur quand blambin dedans. Am c'est que Jésus clo blamou. Am c'est que Jésus clo que oyo blambe ou obobe ou flé. Non, anja o ngwa fin ale nous. Jésus clo ko ya musran dan. Anya ki fin ale nous tranle. Ya soa c'est yuan yi bon quand il ya soa. O fata moko ya kio ken ala aulesa. C'est que je suis en train d'étudier. Wakaki maîtrise. Afwenye o façon o. Quand ils ont bisé que sukrulo ibonya ni moyenne nye. Onya moyenne nye moye on soit étudier o. Alléluia. Ye likenga mo clé ale kun yele ke bae ofelie roanu ania ke kanga bobolen de trinsan iman san ndenga mo evo oni bae ke be koko yalo seke sange wakanga ojin fie ya fien isu mai lien yenya mieselike na edio ikpa bobo oselieke na ekei se oyoson ewu ani ndenga ba ikan ye wo seli blanke amusu wuma nyamie bobo si ke kenga amudin amunyiti amuyoke ibobosa amusisakpa ni satay ke ba eko bamo bekande kenga sakliyo o konsukan asonu nu eze ngumi enyo ngumi bali boenyo ken so Jésus nous asonu pengben boye sovie mbon tike pasteur mbe sovie asienga so asran fini ele moti sese okun bae olaka oke satenga onule otiali ke fi nyamie klo sate ifuemu okwante onu ateko ko esoni saten kiokusu o kiokusu ngamo okliale obobo oklo yale yelekeyu ajale nga fali aklaswa su legwe tinibo se sakpa awon yo imasu kekere na ayo bobo krusa o ese tie kebe sre sura le maule yusanyo mami ramusu amen afava enzu manya mieukai ba ekla yoma e yo sate fifi e bwe klike dan sange okla yoma awura bwe anze comment on dit culpabilité
fo boulet o yo man fo boulet o aye tro tisu okun wandi sran vient be to tenu iwon o setie mbomia sonu pengbenga mo bote kleo non kwa sonu kun okun pla wa wandi ba éclair sran be so kay wa we sanji sanglo mo jio saten gloin ba éclair sinu oli asakati asonu fwe nya sanga yo atukwe okun akojina sran be no ke be toju atovie oni ofata kun oh Jésus nga kelele non ya fatu kwele ya kunsran ke bayi ko ison okun fo boulet o aye tro o amurenu okun o nyamie klole ni o kanse be kunde o be won kun nya twen ko okun après wa tosu okun wa nunu wo mlomlo nyamie ndenu sanglo yile nde tribluni nyo ima blu nyamie ndem fleke enya be sama fue bo sama be nyamie jaso ba etie sama fue kay fon o sama yi nyamie jaso o ijo kle kenya o li asakati nyamie sran asakati nyamie wa ba esingale me kura be no kon kle yale like kasinga mo yo mo etie man sran be yakia benzuenten yele likanga mobe onu Corinthiens fwem kliklin de tribluni nu imansa iwanyo sanga be fakle li mi bo nkusu mfakle li amuy oti kingikpa be kleli nyamien de nu ke Chris owa wu sate bo eyolibe benti ye owulio. J'espère que c'est ça hein. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Bon, on va quand même tromper mieux. Sangami 1 Corinthiens fwem kliklin de tribluni nu imansa. Sakune akumi inyosu anya kanga mo etranlen okla mia eke sate o ma ekla yakianu sa vient me kla ju okun e anwa mia fi okun suye sate rom fwem de tribluni nyo imanyo sikeyo na nyo ke stramu bo beole nden besa sange manya mi kaki amwa kundan na ankaki mlomlom alléluia sans viemu blaviemu be kun o ebeya kakodo trobe soke sawuba ojran bakin solige kusman ala bien okun akunda ngamo abotinu yele ke a mambote klefwe na nguba na manza ya so ojran amboka munyele akuna benienga. Amen. Sra viola waseke a minimbe nguba mina na wa manguba na so wu kuzma la bien ya ese ona nati asuko esate amui bless mon pa kanga mo etranle srambe zwen oyoma e yakima zwen tete somu sangenda fizuke Jésus ama ekulale. J'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Et akaki. Et ayaki sangbenben yole Jésus du maïno. Et ayaki sangbenben yole Jésus du maïno. O male mo twenga nou e afable. Il fa soin isuliki. Amia munyi nambla. Amia munyi nambla na nyamie otike sambe su klamu. Ninge ngamo o maifanga. Saso munyamie wa yiyinu ke ya nwiwule gwe enya fanga. Alléluia. Ma ikula ijasuna ila miansi onindenga mo wakankliye ma ifa engwen ule sanu iwan
soit yatabo yele sang bengben yole yakile ma ese Jésus que ande yatinde na ekluke yaki sang bengben eli ngaba we no ma wini ekluke yaki yole ma Israël mien. Il a assez et signe bien pris. Et au cas qu'il est ya jalensu. Sang ben yole. Mo a yinglo kli anden il a fisuke a atike sukla mamai. Nyaki o mamo sanu. Nyaki o vli o sanu yakisi envoie. Ma enzwen be kaki sakpa. Ye ma yaki sang ben be yole. Ndenga mon kani yesang na fati du maingwa inu Jésus du mainu amen mai fai kelemu na ila mianse mai yonya miemo afin ndenga mo etie oti ngwande oti pailende oti kakilende yesapa makwa nga mo nyamie douai osuma ndenga mo kambe besu sabesi sans odi nyamie igumalien nga okodi masran kun jaso blana la mianse e nene wo Eyo yo bie na masura le to fo. Eyo yo bie na masura le to fo. Iwa beyo yo bie na masura le to fo. Eyo yo bie na masura le to fo. Bejinya bejuma na masura le to fo. Eyo yo bie na masura le to fo. Beyi kala yide na masura le to fo. Eyo yo bie na masura le to fo. Namasura leto kwa Beyo yoge 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 namasura leto kwa Beka kise keka kibio namasura leto kwa Beyo yoge namasura leto kwa. Au nom de Jésus. Amen. Manyamiera musu Jésus du maïnou. Ambla. Manyamiera musu Jésus du maïnou. Yemandenga moïti beyen oulaï fangan Jésus du maïnou. Maï toi galek pas Jésus du maïnou. Maï waïnou Jésus du maïnou. Maï pas Jésus du maïnou. Maï sang Jésus du maïnou. Mandenga moïti o maï koulale Jésus du maïnou. Mandenga moïti o ukaye Jésus du maïnou. Alléluia. Ma isoya ufwembe nou. Yo e amumoni bale. E amumoni bale. Nanyanyera muso. E amumoni bale. E amumoni bale. E amumoni bale. Yo nanyanyera muso. E amumoni bale. Maïso Enya Kwame Adjoa Nadej Ofin Divo Osukpe nou Kwame Adjoa Nadej Faonige Mounabla Faonige Mounabla Maïso Kona Congo Etienne Ofin Boake Osukpe nou vie Venez Ambla Maïso Kofi Kwaku Simplice Ofin Lakota Osukpe nou Kwadio Aou Laetitia Ofin Vavoa Osukpe nou Maïso Kofi Aou Emmanuela Osukpe nou Kwadio Amena Chantal Ofin Diego Nefla
Oba Ilikewa. Kanga Amena Rachel, Ofin Benjaville, Oba Ilikewa. Yes, Ranyombe Wamo, Beliabeaka, Beniebeka, Maïso, Luma, Lou Bénédicte. Maïso, Ngesan Kwaku, Luma, Bénédicte, Fin Benjaville. Ngesan Kwaku, Ofin Plateau d'Okui. Oniewaka, Maïso, Bekla, Benounin, Debole. Alléluia. Yo amuboni bale. Yo amuboni bale. Manamera muso. Amuboni bale. Amuboni bale. Amuboni bale. Manamera muso. Amuboni bale. Amen. Et ya momoni bale manyamiera amusu amnga mamusu peno manyamiera blenga mamudi wansu Jésus du maino samuko eyo lo fwembe kula belikeo ansebeke elie wa yonzo. Amen. Ye enya nyonga beba kebeni kai nyamye iswanye jumango nonsoni maedi juma ilika wole nan sisi amumbo nganya mefa wula munu kamu yoy anjaso na edi juma so ilika wole Jésus du maino. Amen. Manya mie invle njaso na estrenya mie aima kisie don na su don na 45 445 eoa estreikun oma wula mu fanga fluwa ka mu fite anko feke gboflo to sa amontie pa. Bon, comme on a eu pour qu'on manque pas, on peut faire que pas qu'on fout ça. Alléluia. Anissa mon vieux, Agnaki, Anissa mon vieux, Kalieko tient, on mettait réveil, portable nous réveille. Qu'est-ce que c'est 4h45, mais il croit et serait. Alléluia. Sur la lettre d'un pas, au souba et nous. Il a assez, et il a demandé, Atinyamema Chloé, et pas il est à Balio. Et ngwama le tia balio koko ina black asienu enyo ya tran o famille diure no na prisuma bai o tu saso ya kundanu afise sanga be class yensuwa na enyo ya ko trama loy e yako oma soin ebo ajale nga fama ye mo e disuwe yo mai wo e nyunu klama mai so onde nu pa ye mai ya ngure nu ase kanle otranu na iso onde nu na iwo yinyru ra ma mesu male motwe nga iwulu nu we oyi kulalele motwe masura le otran Yesu famille Jésus du manu. Amen. Amen. Yekundeke ekme amukla amula yele jasin liwa blofwenzike mariage groupé. On m'a bécoulé qu'à Baba de Kouneke, Belou Adjaïnou, c'est à son vie, am classe secrétaire, Ibirolo, am clam Douma. Voilà. Yeboye Konkokouye, mariage groupé. Namayola Afisou. Yes.